ki khubor ka Batisi TV lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka M Crown Hotel Kandailat Shillong ka Three Olives Restaurant bala play nakbentaban Shakriya P hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating ringkat ka Cosmic Kingdom ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating bala le da ka Meva Enterprise ka long ka jing sarong ka bakraw ka jila Meghalaya bat ya ka ri India hi Brockway ha ka ba wave Samla ubadai na kasnong yomolong ka badan hari Bhoi district ulawan ra ka nam ka buram hadien bolalap Thymmai sayo wave pat ujat Dohthli ubadan ya ka kli pesen ya bala tip Kyrteng kum uchanna aristone ya uniu Samla la tip Kyrteng kum ariston manbha rendong sngi ubadang arpun rius nam kerta na kasnong yomolong ban ubala pendek ke jing pule Bachelor of Science Fisheries na St Anthony's College Shillong udai ubaju iet bat ubaju sngo tenat ba ban ri dok kha bat ban lum jing tep ru ya ki jat dok kha ba per bat om tangkata udon ru ka wei kedukan ba uju dia ya ki dok kha ki badang im ya ka ba ula plie dangshan ringkat lang bat wei perlok jong u ha ka jing kren ba ka Batisi TV usamla ariston la yatho ba uni ujat Dohthli ubadang sulap Thymmai udai wawan na ka long yeng balatip kom ki channa ki badan sabu prajat ha ka perthai henry hadien ke jing lapat ya uni ujat Dohthli wa Thymmai bala ai Kyrteng kom uchanna aristone bat menta ki jat Dohthli na kini ka long yeng ki don kom ba sau pu khandai jat ha ka perthai kat kom ke jing thu jong ni Samla ni Dohthli bala lap Thymmai udon ru ka khlie ka balong kom upasen bat ka rong ka blue ringkat ke jing sau pu thu ha ka met ke jong u bat udon ru ke jing he kom ba shipho hadu shispa prapo sentimeter na kaliang jong ni Samla la pen paru ba ka ni ke jing lap jong u ya ni jat Dohthli ka dei ke jing lap ba kraw kum ubreu ubadan ka jing e ki jat Dohthli bat ha jo por ula airu ka jing khublei ka kerpang ya Dr. R Bhuyan di Sara Kharbuli lead Dr. D Ghosh Dr. Rupak Nan Bankit Ke Mukhem bat kiwe ki badadan meta banyarap yu nadok kapor budang pulie bat khamtam e ya ki kme ki pa ki bala aimen cme u tat hadu munda poi shakathong ban lap yau ni jat Dohthli uba Thymmai Shem jongai ni Dohthli uba Thymmai ka long ba ning ba ka jilek pai shapo wa shapo song bali bagyo budang kuriang ka jing leklang bat series maulong badon we perlu jangan berpo maulang hadin ba yo Shem yung doka mereka ada mun di panelis ubala describe osnam arjat andrew hadin pheusi ne bala check bahaya ka kumlong jaga metu nadu ka morphometric measurement anaga metric character la Shem ba prepare hagati mereka ngala persang manai ki scientist badan ni hapo ICR yam andai kam biang ka agreement di ngaman se ban kontak no yo Pravin Raj badan beri na South India dunia Pravin Raj la describe no lokha hapo beliau lale lut ya baru ki ekspert hapo beliau nadu ka DNA analysis di hadin malah ada beliau ya ka DNA analysis la Shamba dunia dokha bermai bencana aristone dan ya ka phylogenetic tree maka difference yang kata ka phylogenetic tree begyong hadu 0.5% of pardalis but 0% na dipulai saya kata kapan pausai ba ude do Dohthli ba na Thymmai di ya kati la layarap ya ka yang bagi parlok kita bentuk yang di Pak Bankit mungkin belum subjek spesialis atau KDK di Bhoi district di Bune kalau sana layarap ya hadin nilai collaborate Dr. Gojen Singh mana Manipur anta Pravin Raj mana po Tamil Nadu bat Tejas Tegri mana po Mumbai boleh pun chief minister dengan Maharashtra hadin bangila le kena kam mentala sempur kumba shisna me bat hadu ngilala on the club ini ngilala on publishing mentau aga kopia ketika wina ka American Journal ka ba yang tam aku angin seperti mereka ngilap maturiang
Andre mentah bagi lawat idon sapo Gentle Hills di Than Amaram di Than Sokompor di Than War udon. Andre bulan seliwar karong du ka per kamlong rong keti indian. Andre bulan sejenja o kamlong bulu. Di mula undar wat lagi kerem doyong. Lagi kerem doyong di bom penogam su dulu Dohthli syong lagi kerem doyong. Tahu ka mission ke research. Tôi cả đến thì cả với cả năm của đó mà nhiều mà quân sinh thì đó đó ha khi bạn sinh thì thanh rumi là describe tại khi scientist khi bạn nasabari na London na po na ki European countries anata bạn na ki ki Jakarta ki ri thì kalau cái gì mà sorong ba yang dia đó ha pada lah describe di dalam nong India ni bat agak dia ada kilang bat ki baru kasih dulu. Namun macam locally kibriu kilatih dia udah Dohthli kia bam kia set kia kem kia kuai menghantam ni kena kuai kitip bayu. Andai tambah kemudian bat nagaliang juga sense kimpat sem yang udah judge. Di ngari mengapa interview tu. Kalian juga kaya nggak tempau bagi sungu. Baru kita layarap ya kan, tam ya ikinohikai baru Dr. RM Duyan dari HOD juga Senior Department of Football di Madam Sarah Kyrteng Madam Viviani Ghosh telah bangkuai yang boleh nata Dr. Paknat kepada Dewey lagi mereka kepada kesan bahaya yang ada di negara kita dengan seluruh yang senior dengan wan seperang kusok Dewey lagi senior Tiarap yang ikut warna kuning, antara iba scam lebih dari officer maupun iba David Kalang, iba Trelang itu belum respon, antara iba Ricky Malui belum senior lagi belak kerjaan yang mereka jing kubli berkerpang kalau saya iba mungkin dari kelas yang dah serius Asia, dari mau iba langkasan rakyat dari hari bandar Allah mensupport yang spesial. Di ngai kubli itu ya email pa itulah air ni keluar ni itulah kesannya tak ada firman bangala benda ini lembaga kejirap itu dan kalau kubur lagi pun Samla kemudian kalau kita pernah pa tindang yai kulit minat bat banda kulit banda tip bahaya ini kulit kenapa kilap mungkin sepang agak jile ya putih kita sebut dia juga dibagi hapan mat Andre linde banten kita, but ini bandiat semua, but manom selia ini tu, but manom selia ini kita bijine jengjar keluar. Dah kebangit, bah boleh ni dah ini baru banten di